umuturanyi n'inshuti y'agahato kuko nibyo wabishaka utabishaka kubana nawe. Jackson Semahoro niko nitwa, loud and clear. Na n'ubu turacyari mu rujijo, ninde mu by'ukuri wahumirije akarasa ibisasu mu nkambi ya Mugunga? Ni igisirikare cya leta FARDC n'abambari bacyo, ni M23, cyangwa twemera ibyavuzwe n'umuvugizi w'ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga, ni Matthew Miller, wahise avuga ko iki gitero cyaturutse mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda na M23. Na n'ubu abari mu nkambi ya Mugunga iyo bafunze amaso bibuka uko byagenze ubwo ibisasu byisekuraga aho bashinze amahema bigacura imiborogo, abantu babarirwa mu 9 bakasiga ubuzima by'ako kanya, abandi barenga 30 n'abandi bagakomereka. Mbega agahinda. U Rwanda rurashinjwa kugira uruhare muri iki gitero, Amerika irabishingiraho igashinga hagati rwose ikavuga ko RDF na M23 aribo bagabye iki gitero karabutaka. Bikimara kuba rero by'ako kanya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zese zivuga ziti ziramagana zivuye inyuma igitero kuri uyu munsi cyagabwe ku nkambi y'abavuye mu byabo ya Mugunga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, giturutse mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda na M23. Niko itangazo ryaje rivuga. U Rwanda narwo rero ntirwacicitse, rwahise rusubiza mu burakari bwinshi cyane rwamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwavuze ko kuba Amerika yahise n'ubundi ifata icyemezo ku byabaye hadashingiye ku bushakashatsi ari ikibazo gikomeye, nk'ibyo bidahagije batu Rwanda ruzakomeza kwikorera inshingano z'ibisasu biraswa ku nkambi z'imbere mu gihugu hafi ya Goma, cyangwa se ngo rwikorezwe inshingano z'inzego z'umutekano ndetse n'imiyoborere idahwitse ya guverinoma ya RDC. Aka kantu karakomeye. Hashize igihe rero FARDC yarashize intwaro ziremereye cyane hafi y'inkambi z'imbere mu gihugu, ni intwaro ziteguye kurasa birumvikana, ndetse rwose ibyo biri kuba. M23 nayo iri kwirwanaho muri uku kurasana, nabyo rero bishobora kurangira ibisasu biguye ku baturage, byaba bigambiriwe cyangwa se wenda kubw'impanuka. Ubu rero M23 yakajije umurego birumvikana, ndetse rwose iri no kurushaho kubona amaboko, harimo na General John Numbi, n'umugabo wigeze kuyobora igipolisi cya RDC, uyu nawe ngashyigikiye M23. Kuri ubu rero uvuze uyu John Numbi, harabahita bumva umutwe wa Mayi Mobondo. Aba rero n'abarwanyi babarakari cyane, ahanini bagizwe n'abo mu bwoko bw'abaruba, nabo bambariye urugamba, bambariye kubirindura intwaro ya Tshisekedi. Ni byinshi wavuga ahangaha, ariko kandi mfite byinshi byo kukubwira, harimo n'umugambi wa Tshisekedi wanogejwe neza ukongera gushoza intambara ku Rwanda. Uyu rero yongeye kubishimangira, na Sadec rikaba yacuze undi mugambi wo kwivuna M23 ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba. Ngaho rero nyemerera iyi minota 15 y'amakuru tuyiharire ibiri kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo ku kibuga cy'imirwano nyine. Impore kandi ku bantu bimugunga, twitwa AKARABO TV, Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanjye ni kamwe, no kukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Reka mpere kuri bombori hagati y'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ku bishingiye ku bisasu bya rutura birutse kwisakura Igoma ku nkambi ya Mugunga irimo impunzi ibihumbi n'ibihumbi. Umva, hari ku itariki ya 3 Gicurasi ubwo igisasu cyagwaga ku nkambi y'impunzi iri Mugunga, ubundi kigahitana abantu babarirwa mu 9, abandi barenga 30 nabo bagakomereka. Muri ako kanya rero nta bushakashatsi na bumwe bushingiweho, umuvugizi w'ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga Matthew Miller yahise avuga ko igitero cyaturutse ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda na M23. Guverinoma y'u Rwanda ikavuga ko rero bitumvikana uko ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga byashinje ingabo z'u Rwanda kurasa ku nkambi ya Mugunga hatabayeho iperereza habe na ritoya. Itangazo ryaje rivuga ko ku itariki ya 4 Gicurasi 2024 Departement ya Leta ya Amerika yihutiye gushinja u Rwanda kurasa inkambi zirimo abantu bahunze imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rukavuga ko rudakwiye kwigikwaho uruhare rw'abarasa inkambi mu nkengero z'umujyi wa Goma, ibibazo by'umutekano cyangwa se kunanirwa k'ubuyobozi bwa Kinshasa. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda rero rigakomeza rivuga ko ngo
hamaze igihe n'ubundi imiryango itari ya leta irimo nka Médecins Sans Frontières igaragaza ikibazo cy'uko ingabo za Kongo zajyanye ibitwaro biremereye mu nkambi zirimo abahunze intambara Igoma. Ku munsi wo kuwa gatanu inkambi ya Mugunga nibwo yarashweho ibisasu byanahitanye ubuzima bw'abasivile. Nyuma abagizweho ingaruka n'ibyo bisasu bagiye kwigaragambya, abasirikare ba leta bari kumwe n'ingabo z'u Burundi barasaho nk'uko n'ubundi bamwe bagiye babivuga mu mashusho atandukanye. Bivuze ko hari abandi bantu bishwe bateshwe n'ibisasu byarashwe ahangaha, ahubwo bishwe n'ingabo z'u Burundi zabarasheho ubwo bari mu myigaragambyo. U Rwanda rukavuga ko hari hakenewe n'ubundi iperereza ryigenga ryarangira n'ubundi hagatangazwa wakoze kiriya gikorwa ndetse n'uburyo cyagenze. U Rwanda kandi rwavuze ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirutwerera kugira uruhare mu bibazo bya Kongo bimaze kuba nk'umuco, rukanenga by'umwihariko uburyo Amerika yafashe umurongo wo gufata uruhande rwa guverinoma ya Kongo mu bibazo by'umutekano uri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ati uruhande rwafashwe na Amerika rutuma hibazwa uburyo yakwizerwa nk'umuhuza mu karere kandi biyigabanyiriza ubushobozi bwo kugira uruhare mu gushaka igisubizo cy'amahoro. U Rwanda kandi rwibukije ko rutazahwema n'ubundi gufata ingamba zikomeye zizatuma rurushaho kwirindira umutekano, kuko Perezida Tshisekedi wa Kongo yiyemeje ku mugaragaro ko ashaka guhungabanya umutekano warwo. Tshisekedi yarabivuze ko ashaka gutera u Rwanda, ariko ngo u Rwanda ruryamye amajanja ngo kandi ntuzatezuka kurinda umutekano warwo igitero icyo ari cyo cyose cyaturuka hanze, by'umwihariko muri Kongo. Icyabaye nanone nyuma y'ibisasu byaguye ahangahe Mugunga mu nkengero z'umujyi wa Goma ku munsi wo kuwa gatanu, nanone nuko kuwa gatandatu Ibwerimana naho hakurikiyeho ibindi bisasu byaguyeyo. Aha rero ni mu ntara ya Basisi muri Kivu y'Amajyaruguru, ahaguye ibisasu bigera kuri 2 byo mu bwoko bwa rokete. Ni kuwa gatandatu rero ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatanu ahagana mu masaha ya kare cyane rwose nibwo ibisasu 2 byatewe mu gace ka Bwerimana. Ibi rero ntibyagize icyo byangize gikomeye, gusa byakuye imitima y'abantu. Ibi bisasu rero byaguye neza ku biro bya lokalite ya Bwerimana. Amakuru aturuka muri ibi bice rero akavuga ko ibyo bisasu byavuye mu misozi yunamiye centre ya Bwerimana, ariko kandi ko bitagize icyo byangiza ku bantu ndetse we n'ibintu. Ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero muri utu duce bakavuga ko ibyo bisasu byatewe biva mu misozi ya Ndumba, ahari ibindiro by'ingabo za M23, nubwo ntacyo ubuyobozi bwa M23 burabivugwaho. Nubwo bimeze bityo rero Ibwerimana ndetse na Minova mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo haracyari urujya n'uruza rw'abantu, dore ko n'ubundi ari byo bice bihana imbibi hagati ya Kivu ya ruguru ndetse we n'iyepfo. Gusa rero ingabo zo ku ruhande rwa leta zivanye mu gace ka Bitongo. Ibi rero bikaba byanateye ubwoba bwinshi cyane abatifuza ko M23 yakomeza kujya mbere, nk'uko n'ubundi byavuzwe na societe civile yikorera muri ibyo bice. Ikavuga ko rero kuba Bitongo itakigenzurwa n'igisirikare cya leta biha amahirwe M23 yo gufata Minova ndetse we na Bwerimana, kandi ko muri icyo gihe bizaba bigiye korohera abarwanyi bo muri uwo mutwe gufata umujyi wa Goma kandi mu buryo bwuzuye. Sadec nayo kuri ubu noneho yarakaye cyane, izi rwose ngo kujenjekera M23 byarangiye. Gushushubikanya M23 niwo mugambi ntakuka, urupfu ku barwanyi bihite ntare za Sarambwe, niko Sadec ivuga. Umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo Sadec biro niwo watangaje ko wamaganye bikomeye byimazeyo koko ibitero by'inyeshyamba za M23 byibasiye inkambi ya Mugunga. Ni inkambi y'abavanywe mu byabo ahari ku itariki ya 3 Gicurasi 2024 Igoma, nyine bikaba byarateje impfu z'abasivile benshi cyane birumvikana. Iri tangazo rya Sadec rero rivuga ko ubutumwa bwa Sadec muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sami DRC bwemeje ko ibyo bitero byagize ingaruka ku baturage b'inzirakarengane, abenshi muri bo bakaba ari n'abagore yewe n'abana. Kwibasira nkana rero abaturage b'inzirakarengane n'ukurenga ku mugaragaro amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu n'amategeko agenga uburenganzira bwa muntu muri rusange. Sadec rero ikavuga ko ibitero by'inyeshyamba za M23 byatumye abaturage bava mu byabo ku bwinshi, bigafunga inzira zigaburira Goma, kandi ko ibibazo by'ubutabazi biri kwiyongera kuri ubu ngubu. Gatongaho rero ngo imihanda minini ijya Goma ifite
bifite akamaro kanini mu rujya n'uruza birumvikana rw'abantu, ibicuruzwa ndetse n'imfashanyo. Kuba rero itakiri nyabagendwa kubera amarorerwa y'imitwe yitwaje intwaro bikabuza cyane cyane kubona serivisi ndetse n'ibikoresho bikenewe. Sami DRC ku bufatanye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC izakora ibikorwa byo guhashya inyeshyamba za M23 no kubungabunga amahoro n'umutekano mu gushyiraho umwuka mwiza ndetse no kurinda abaturage n'ibyabo mu gihe bugarijwe n'ibitero. Ibikorwa bigamije gufungura inzira ndetse kwemeza ko abaturage batagira ubwoba, batavanwa mu byabo kandi baticwa, kugira ngo abaturage bashobore kubaho ubuzima bwabo bwa buri munsi nta nkomyi cyangwa se iterabwoba nibyo bashyize imbere. Izo ni ingabo za Sadec niko zivuga. Itangazo rero rigakomeza rivuga ko muri ibyo bikorwa Sami DRC izubahiriza ingingo z'uburenganzira bwa muntu nk'uko biteganywa n'amategeko agenga amakimbirane ndetse n'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, amasezerano y'umuryango w'abibumbye, amategeko agenga amakimbirane akoreshwamo intwaro, amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu ndetse n'amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byongeye kandi Sami DRC izakomeza gufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa by'ubutabazi n'umutekano muri RDC. Mu gihe kandi uyu muryango ushinja M23 kuba inyuma y'iki gitero cyabaye ejo bundi, igitero cya bombe cyahitanye abantu mu nkambi y'abavanywe mu byabo imugunga. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, uyu mutwe ubarizwamo, naryo rirashinja ihuriro ry'ubutegetsi kuba inyuma y'ibi bitero ndetse yewe ibi biri guhurizwaho n'abari muri iyi nkambi bemeza ko barashweho mu by'ukuri n'ingabo za leta aho kuba M23. Imirwano rero ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo irakomeye ndetse rwose irakomeje hagati ya M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo muri iyi weekend kuva kwa gatandatu rero mu gitondo kare cyane rwose muri groupement y'amapfubyi Shanga ndetse no mu birometero 15 uvuye Bwerimana muri teritwari ya Masisi habaye imirwano ikomeye cyane yaje kurangira inyeshyamba za M23 zifashe uduce twa Bitonga ndetse na Karungu. Amakuru rero yatangajwe na Kivu Morning Post aya yavugaga ko mbere yo gufata ibyo bice imirwano yasatiraga Bwerimana, mu gihe n'ubundi ngo abaturage babitonga Bishange, Kashenda ndetse na Bwerimana bari mu gihirahiro batinya gusubiza kwa M23 ibisasu FARDC n'ubundi yayiteragaho ndetse n'imbunda ziri Minova. Abaturage ngo bahungiraga n'ubundi mu midugudu itandukanye muri Karehe cyangwa se wenda muri teritwari ya Minova, aho ngo abaturage baho nabo bari mu cyoba kubera ko n'ubundi intwaro ziremereye ziri kurasira hafi yabo. Nkuko rero amakuru anakomeza abitangaza kuri ubu ngubu agace ka Bitonga M23 yarakigaruriye ku munsi wa gatandatu. Akarero kakaba kareba imijyi ya Minova muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Bwerimana muri Masisi. Kwegera imbere kwizinyeshyamba muri kare agace rero bizafasha bikomeye kwihuta berekeza Karungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi Bitonga rero yongewe ku rutonde rw'ahantu M23 imaze kwigarurira harimo Ngungu, Bugeri, Kibabi, Murambi, Gasake, Ruzirantaka, Rwangara, Rubaya. Iyo yafashwe ku munsi wo kwa gatanu urabyibuka, n'ahandi henshi aba barwanyi bamaze kwigarurira. Wumvise se ibyavuzwe n'umutwe wa Mayimayi mu Bondo? Uyu rero ukaba umutwe karabutaka warahiye nawo gukora ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Aba rero n'abarwanyi bamaze igihe n'ubundi barwanira mu nkengero z'umurwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazwi ku izina rya Mayimayi mu Bondo. Aba rero ahanini bagizwe n'abo mu bwoko bw'abaruba. Nkuko rero amakuru abivuga kuri ubu ngubu bari abarwanyi ba Mayimayi Bondo baherukaga gushyira icyegeranyo hanze kigaragaza ko bashyigikiye ihuriro ry'imitwe ya politike ndetse n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo ndetse na M23 ifatwa nk'igisirikare n'ubundi kiri huriro rigamije kuzashyira akadomo ka nyuma ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Muri icyo cyegeranyo rero cyavugaga ko nkabo bashyigikiye Alliance Fleuve Congo na M23 kurwanya leta ya Kinshasa ndetse no gushyiraho ubundi butegetsi bushya bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero agakomeza avuga ko aba barwanyi ba Mayimayi mu Bondo bashyigikiwe na General John Numbi wigeze kuyobora igipolisi cya Kongo. Ndetse rwose ibi byongeye gushimangirwa na General John Numbi aho yashize inyandiko hanze akoresheje urubuga rwa X agatangaza ko abanyekongo bagiye kubona amahoro n'umutekano urambye.
ati banyekongo muhumure amahoro agiye kuboneka. Perezida Tshisekedi yadufashe nk'igicucu ariko kandi igihe niki ibye ngo birangire tugiye kubishyiraho akadomo. Uyu John Numbi rero nakubwira ko avuka mu ntara ya Haut-Lomami no mu bwoko bw'abarubana we. Uyu afite imyaka 62 y'amavuko. Yinjiye mu gisirikare cya Zaire ahagana mu mwaka w'1989 ariko kandi aza gushinjwa n'ubutegetsi bwa Mobutu gukorana bya hafi n'umutwe w'inyeshyamba wa FDR wari uyobowe na Mzee Laurent Ndizire Kabila waje guhirika ubwo butegetsi bwa Mobutu nyine. Muri 2007 rero kugeza muri 2010 uyu John Numbi yarayoboye polisi ya Congo. Rero yaje gushinjwa kandi kuba inyuma y'urupfu rw'impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu Floribert Chebeya Bahizire, ari nabyo rero byatumye yirukanwa mu gipolisi cya RDC nyuma aza gufata ubuhungiro. Kuri ubu rero ari mu myiteguro yo kuvanaho ingoma ya Tshisekedi akoresheje mayimayi mu bondo nkuko n'ubundi bivugwa ndetse bikanatangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye byo hirya no hino muri RDC, yewe n'inyandiko ze zikaba zibihamya. Ngayo nguko nibyo nakubwira muri minota 15 y'amakuru twahariye uburasirazuba bwa Kongo. Reka nkushimire tubana buri munsi rero mu biganiro n'amakuru wumvira hano. Twitwa AKARABO TV, Jackson Semahoro niko nitwa.